Okay, angabona emotweni asingi. Ukadzike kuphume ngisho lesihamba ngetimbogo kwekuse ke sive selapha ke entandweni ke kumalinza kulandzela kutsi lesive lesi sikhala kakhulu ngayo ke inkampani yakanyatsi yakuthiwa ke bayisola kakhulu ngekutsi ke lidamu labo bebekadze balisebentisa lokuyinkelephe nyalo kwalisakwati kutsi ke ligcine ke emanti kanti kuthiwa nakwakhiwa wona ke umgwaqo longithela wayeka lenkampani ke yabeka ke umhlabathi lapho khona kuhamba khona ke ledamu lokwenta ke kutsi ke emanti ke angasengeni kanti ke futhi kuthiwa kwaphindze ke kwangena nemhlabathi lomningi kakhulu khona ke kuleli ngelephe lokwenda vele kutsi ke emanti ke angakwati kutsi ke ahlale kanti lesive sikhala kakhulu ukuthi netinkomo tabo ke setite ke emanti okunatha lokunye lokubakhalisa ukuthi letinkomo futhi atsakhona ukuya khona ke edipu kulandzela ukuthi leli dipu kube lisebenzisa wona ke emanti ke alengelephe nyalo letinkomo atsakhona ke ukuthi ke delashwe lo mgwaqo lo uhamba eTwengelephe emanti beyaqhamuka letulu le angena la ngelephe lo mgwaqo lona uhamba etikwezihlahla lebevele tikhoya la lamhlanje thina lesikucela kusikucelile kanye sathi sicela basikhiphele imap ukuqala kusenga kusete lo mgwaqo sitobona ukuthi kutovele sibakhombe ukuthi la nasihlahla nasi emanti bekahamba agcinela bangafuni ukusinika lokho lamuhla siyabatshelile ukuthi lesive sithathe action lamhla ke sive sidine sasehlula thina sayithatha action kungako nje kuvala lo mgwaqo sizathu atsagezi inkomo atsanathi inkomo kude umntu sekakhona kuphila la sathi abasigubhele bathi batasigubhela ngala bagcina bahamba etoti lamhla mbambo uthi yena kuthi into leya ngayena sizathu indzaba emgwaqo yaphela 2015 babe ngamafisha uthi lapha lesimikhona la funa ngabe kume emanti la konke lo mgwaqo nje lona lo mgwaqo nje lo hamba eTwengelephe la kuze kuthi sikhone noma ngangibani akhone kubona sicela le map lesikhathi kusete lo mgwaqo lo siyayicela le map sikhone kuyibuka sizathu nemithi lethite yabhadalwa sive ukuthi la lengelephe lena izange ibhadalwa kanjani nangabe kuthiwa noma ke ayithinzeka kanjani kodwa imithi lengetulu lengale kwalo ngelephe yathinzeka Ngelephe ayithinzeke njani lengelephe nabafuna bayigubhe kabusha sicela bayigubhe kabusha lengelephe lesibe nengelephe nathi nje inkomo takithi nathi tufuna kutonatha kude manje nathi inkomo nathi takithi inkomo lethu sokusile tivaleleke lapha ekhaya kude manje atigeze makhatala timandi sende hulumende usicabangela njani ngoba hulumende phela umgwaqo wethu lo nathi uhulumende wethu akasasicabangele kususe wonke lamatshe la kugujule ngelephe bebusha esifile ngcinge ema-ofisini akanyatsi onke malanga bapho kusicosha letakhamuti takhona ke entandweni ke kumalinza tithi angeke vele lenkampani ke tivumele ukuthi ke ichubeke ke isebente uma ngabe lenkampani ingeke ke ivume ukugubha yona ke lengelephe ngoba ke sesithe ke isikhathi ke batama ke khulumisana nayo kodwa ingafuni ke kubalalela umsakado ke wetamile ichumana nayo ke inkampani yakanyatsi wangaphumeleli to iyemaswati channel ngingary Carlos ngisentandweni kumalinza.